Masna koža je ona koža koja je sklona širim poricama i naravno sklona većem nešto lučenju sebuma. Međutim, primer kao takav nije tu da spreči lučenje sebuma. To je prirodna reakcija kože na okolnosti i to je nešto što mi šminkom i ne smemo da blokiramo. Mi kada našminkamo svog klijenta, koža će prirodno da luči sebum ispod šminke i to je nešto što je normalno. Ono što je važno da kada šminku uradimo na pravilan način i pravilno je setujemo, ta koža kada klijent ukloni višak sebuma od uzbuđenja, igranja tokom dana, ta koža nakon tapkanja ostaje mat, šminka ostaje uredna i nerazmazana. Konkretno nam primer samo služi da nam uglača teksturu kože. Ako klijent ima izraženu teksturu u vidu porica, u vidu nekog reljefa, da nam uglača tu teksturu i bolje nekako pripremi kožu za naredne korake, ali nikako neće sprečiti lučenje sebuma lica. Najbolji pudar za masnu kožu, ne postoji jedan najbolji proizvod i generalno je uvijek to ili kombinacija proizvoda ili kombinacija pripreme, odnosno tehnike kojim redosledom nanosimo proizvode, tako da sve to čini da ta šminka na masnoj koži traje što duže, što lepše tokom dana.